amasan Zilai official YouTube channel into te zo si chibai tunin ki pa kum tak mai inam sunga kisun pi ma doctor lon lei to holim na hun mang thei na ma le hun man tam tak e sim pi ka ki pa kum sama ma jing a chungin ang sa pe ni ki pa khri ba gen hen la chibai mok chibai ke le lal thui sang ka hi tuni doctor lon lei to holim na host ka hi pi gen taksa golin inam sunga mikisun pi ma le he la chan chin hi zilai te le mi tam takin hen na pu ma la hung se le na la hung khan le na le la family background chom kimin le hin the de tui ta kun pha kun man tam tak zilai ten keu lim phom na kun le pi je kun zilai te king ki pak thu ka ge na ke chu ka hi le doctor tinglon le vai phi ka hin kapa hi le Mr. Palal vai phi Red Cross Road Hilltown na cheng a hin kapa sala hi le Mr. Lin Boy Lin Gen Red Cross Lane El Muncham House a hi ki pa kum khop maya la chan chin chom kim takin le hila tuin lazil nalam kai zilai te le he na pugin cha ko ma som kimin leng hil ki the dem ki chu kaneo ki patin Churchanpur Model School a kalakaya nursery ki patin kalakaya polnga kazo khan merit scholarship all India merit scholarship kamu jechun school min thang tak India sungale residential school top 10 top 5 ranking Lawrence School Sanawar Shimla Hills kalakaya 6 ki pat khan class 10 le tak chun kazowa CBSE noya kala zo hi class 11 ka simzo khan in la male and kanu chu hi le health visitor zekin Lady Harding sa asimzom dizi khan ke khan ina ngai tain chun kapute college timaita kapu Churchanpur college akan science kon bola view science je chun view science kha first division in Kongzo hi chun ji ki pat chun medical entrance ka pi ka bola in fala je chun second position kongla je chun RMC kiti ke hun lai khan regional medical college he je chun medical kon bol pana chun pathin zarin pan pina zalin nule pate ko chomte hilla loi paite pau jamna le doi sang na zalin medical MBBS chu hoi takin kongzo thea chun je chu 1989 tilak vel kaita kizo thea chun state service tumailem MHS Manipur Health Service ka 2000 tilakhan mo kon join 2001 2000 problem khan kong join chun kong join kum nga hem concept zo khan post graduation zilna ding in seat ka hong mo chu PG exam entrance exam ko bol le ye chun apathum na kan kong uma ti chu sponsor candidates la khan mo ye chun ka subject APA ko choi hi le anesthesiology MD anesthesiology a hi adik chu ama hi a subject hi timaileng e ading chu numeki na line tin challenging mama azole hectic na set mama azole adik chu hi le duty kha duty umdan ho hi bangai tidem round throughout the day throughout the night to sunle umlowa duty pok to zel hindin at times 29 hours bang ipok jam chang ma training ka ba bol lai khan kum thum ka ba training RMC khan
Jisunga khan le training hi isep sang hi haksa dai hi training to any course of training to haksa aje chu kyo hi operation ka subject ka ti chu kana sep du dan chu hi le operation sergeant 10 on bol di ko nu le dam lo te na het lo na i mut sat na ai lo le e thi mil na dam doi kap te na sep chu ki se ma hi zeta ka khan ba til tam pi full of tension ti mai ti full of skill ho le ngai ma ti chu nau pang le nau pang te le nau pang pen ping tu ho le na se sia pi ngai alem te le pi ngai pat te ka te kum som ko chung lam le pi ngai tin mi em zo si ka assistant ka abon head be ngai ti chu pharmacology physiology ba na khai anatomy ting khale abon ina zil sa te khale refresh be ngai tin ari chu aje ko kyo ka kana se pen chu zo chu nap lup na ti ho ki pele le block regional blocks ho bang ku ki pin tin spinal anesthesia to jitu regional block ki ti chun general anesthesia jitu ho hello ki koi ma spinal anesthesia pen chu hi le akong adam doi ki ka po hi kong anoi lam cheng ho hello na hello ki koi chun regional block adang dang le block satama ti chun hello na dinga kha nat anat thok lo na dinga kha block tam pi le pi ngai tin mun chom choma khut operation ai le khut lam khutate chun keng lam cheng tio kha subject hi nida khan chu kalung lu na chu pediatrics ho hi bang ana kila le kala ti hin tin lo ti ma kha ai chu numia ding in vagen mai leng anesthesiology kha quite heavy ma mai tu surgeon te le tu amau le zan hi le sun hi le in sungala in lama boina bang bem le ita ka chu zan ku odd hours ni na ki se mi ma pasalai le chu thu khata amau chu bangi bakti tim bang khat hat le hat zo ma tu mai ting azo le bayam hun alung thi mule ma lungil na le det do ti mai ti ma no me hole chu det do be ka le subject hi min a head ke uska subject hi a hello tam pium di he kas sergeant te is pi te ma man a head piwa in a sep dan a tough dan a difficult dan ti hi mi zo sin head haksa hi en aji chu ko man bagen di de ti ho hin je chu otia in a sep kana sep pen ho hi hen ai la ot chaw ki sem lo hin tu anesthetic te ho hi ICU le hum ki sem kita ICU ti chu intensive care unit da eta ga chun he sa ve golin dam lo kha hum serious ta lo ma sam lo kha hal dok thei lo ai lo le amale khat la thei lo chun ti mai le athidi ko nai lo thi wang te ki koina khama at ji kha ICU kha ki duty zel signalai training la hun dek dikale je chun i sep tak le e kha anesthetic silo intensivist ki tin ma je tun ICU bang le chu intensivist hi kin ngai zel hi din tin ma e subject kyo kana se pu chu OT cho confine hi lo even in ICU ma azole ICC ole intensive coronary care unit ki ti ole tun doctor ho to heart lampang heart hoilo ma ailo le lungpu hoilo ti well ola kale role we play a good important role ICC wale role hoi tak phatak wa ki play ki da hian chun atang pia tu lai ka posting na munai le chu district hospital chu Chanpur he je chun le timaileng ki operation di ho zo si surgeon te nang put up te ho zo si kha adam theina ho ai lo le afit nam te kha vakian chin vakin tin
Ziket China chun in knowledge kale azau ma ngaya tun heart specialist ten a head to gol khule iwa head ki dangaya zitun tun bang electro ECG ho bang khule hoi de wa thara de wa head dangaya chun chest lam bang le head ten ngaya chest ti chu respiratory medicine ho ma chest medicine ho bang a chest chu awam hi abing thi mai lo le a hoi lo thim le ma operation chu ke hoi lo wa thimila di a thi to golom di zekin hat ka hoi lo le ki mok operation kha ki mok take up thei lo hi ze ka kha jo so pre anesthetic anesthesia ho ko aba ki ball in tin tu lai ta ga le ke chu Wednesday, Thursday hi kapo ka hi. Wednesday chun orthopedics ti chu e pawin gen leng gu operation ball te sar orthopedician te to ka se mo operation ti chun ortho chun head sa golun gu hi hen carpentry te to gol hi mai hi hen case khat chu approximately 2 hours ki ti le 4 hours bang ti the ajin chu gule gu sub zop na ding chu carpenter work ho bang bol ngai ta ma ji chu sub zom ji ga chu material mat chak la tam yeng ma chu ji chun azole ji isuk zop zole plastering time ho home tun atam zo in pungge pungko ikipel le ki pa ko ma se ki ai jo ong ki pan chun jega ortho lam pang hi tun Thursday pen hin surgery te to surgeon tu lai ta hin pathum pakhat choi le ang ji to kaye doctor Shen boy to YP la ka surgeon ma sa pen surgeon ma sa pen surgeon min thang ma surgeon team taka ineyu ewon Jordan personal team taka ineyu ama hi to ama to le routine ka sem khomo chun ama na sep chule tun mi dam hak satak tak gen thei tak le mo tam pia apan piu akithu piu chun operation on bolu lung thim taksa mo hun le parts lung thim sengin operation on ball kom ka ball on ballu jo chu ken le anesthesia chu ka wak pi chun amau le a surgeon khat chui le doctor namdamani hi khat chui le doctor gilo kumar chun a khat chu le athakong ahom join hi paras doctor paras abon khan surgeon de kha bangai to people tichu cool minded and good temperament tichu mi hethiam tak with lots of patience very understanding ti mai leng ma mi happy na nei surgeon in kamu ma jinga je amau to ka sep khom khale ka wang phana tam pi hi ri chu doctor in le isep khom mai le khatle khatin izil be tama amau king ki parle tam pi ken le ka head be tama ke ki parle maun le tam pi a head be chu intin ki tok ta ka sem mo ki pa ku ma jing aman le chung ge intin doctor Shen boy chu hi le to hi le laparoscopic minimal invasive surgery ki hole hin le athi ma jing a min thang ma jing a to le Leeds University 10 ama hi certificate le thupi tak petau ti chu ki a ki he ki pa ku ma je cheng chu ka sep na lam pang hi ti mai leng ki pa uma e ngai thak tak gol chun doctor lon le hi ikisun pi ma hi kisun pi tak he me ti cha kitchen khop ma ya tu ni hin a hun nei lo dan le i ho lim naw pat chu ni he the ya jing ta ma le ji lai te a dinga thu man tam tak e yen pi theina ding hun ho lim na hun ei sim pi ka tuin chungin a verin ki pa mi sa la le khasim na lam ka ya e doctor long mi theina he ngai tu le nang le la ha pan ma ti chok ki chi na ma i ho lim na la thil gen tia pa chune ki chin ma jinga bangolin pan la em
i le kha sim hun ver khan la recall back the ta piumintin i bangul na la struggle study time ai lo le khasim na hun ni bangulin la la pm i zilai ten ton thei ding o thil tam pium din king cha gen pik thei dim gen pik thei ka doctor zilding thu hi chu timai leng nida ki pachu kanu le ka pachu medical department ala semo kanu khanar sin tin ka pa kha Churchandpur hospital khan i head clerk hi chun promotion ong mo phaya assistant director khan ong kaya amau khan nida ki pat khan mi hospital ano same jinga hi le doctor te sanna kha angai sanna ti mai le ngai na kha ali na ti chu a hi the le a cha te kama angzil the di chu adoi sak hindi het sa hi ji chu le ke le amau ai tu pik na chu mo so di chu ka uta ai la skula ti Lawrence School Shimla vel ka kai lai chun le kha ka marks so chu a hi le geography ti vel history bang chu mark tam tak tak ka musika geography ho vel ke upan ka school chun humanities ka tiwa zilam khale chu kalan lung lut ma humanities ti chu general line na mangada je chun kana lung lut ma a science khale chu chemistry ho biology ho le chu ka hi hoi sek ma je ka chun zilam khan chu kalung lut thowa ain la atang pia in koten le doi saka chun ka ki ge le zilam khan chi leng mi inam le chi la nam tia ding ale ma in kon pi te loi le pai tia ding ale phachu ma mai ti kha kong gel ki ta a hin la a duty chu doctor duty chu a hello le na lai mai the hi gimum ta ga hi ti chu a gimum ta loi lak lo ri ti ko ma discourage ang po ile zo to bol face ding kha ilung thim kha make ilung thim kha determine ngai ma determination ho ai lo le doctor zil ding atup na nei ho chu zo bang chu le haksan na le a hi anom na to haksan na ki ton bel vel ti kha he thim ngai tin ari chu thil zo se chu anop pek be ba kha hi thei lo hi haksan na ho le tampi itu ko nga itu phot ngai tin azil sung hi le so thuin tin azo le alekha ti chu lekha sim sung hoi le alekha ti chu mb bazil le hakin hak sa thawa hi ti mai tin zan hi le ki mu bek lo student hi na chu asem le ki nai ki le labor effort tam pi pe ngai zan hi mulo hi mai zan chu le khai sim so ta ile hardly 2-3 hours well so ki mun tin ki tho bai ajik chu dak 7 well la kha breakfast next ole class ki langal a hian chun a hin la le khai sim je la zan so pi pi sim le ki ngai na se thein tin ma we can get used to it ti chu zo chu ti chu olola a hin la bula ki pat chu ki ngai na se nai lo kha zo hun vel chun chu hak sata ka hi ti chu ga genu da so kyon zil theina chu hi le ti mai le inu le pan le doi saka en le yung tu pa chun adikin pathinin ima puya si tho ki mu thei ai lo le aji chu doctor sin mu hi le kat tei tu lai de dia wa na gai ta amu hak ma jinga khen khatin chu amawin private valley na solo ai la afi tam tho ma aman o hi tam tak se na ngai ta ji ka chun ti iwak mu hi pathin nei mal som na azole inu le paten ma eila lekha hoi tagai la simsak na ho ga le chu a hi ti chu ka gen uta and ji ka chu hard work azole of course hard work chu hilo lekha le thim ngai tak zeda hi hen ka chu yung zai the na zik chu pathin ti chu ele ki praise self praise le hilo ma time man zik ti vel diligence ti vel ma azole banghem hard work diligence to azole pathianin intelligence ai pe ko za kha hidin pagin chamaya
kong zil thế này le decision doctor MBBS zil ding a decision long lak na chu gen ingai thak tak gol chin nu le patin le ang doi saka chu le nang le inam imi le sa te adinga na pha sep theina lampi theiring lamen na lin tak to decision he long la ke ti chu ingai tha adik khop mai ki pa khop mai jigola lumpi hol ki son pi tak inam sungin doctor mai le lo doctor mai le lo ti mai tin a risky dan chu a pressure san dan chu dan khani ngai thata zilam kai khan dan ai banghem apart pa ta anesthesia ma ki ball ti vel bang le chum le ngai thak no khop mai zilai ten eton ta tak a hi dan da kal thum khiel le ki mungai pui ti ingai thaw ziling tam pi Dr. Lon le patin imudoka le chona sa tak APT he lai zo si le ente zo si ni he dingon ki thwai tha bu ai le zilam kai chu ita hen lang tu MBBS zo he tu la line pe he specialize chu ma zil ki ai chamale azum atoma ki zil ki te chule kumthum kumni course le mamo je pen chu diploma course intin kumthumi pen chu MDMS tio intin DNB le kumthum as na satak ai pan ha zigol asil na tam pitak hungkal hungmol so zigol pun pha je lai training lai dek dek chu training lai dek dek chu ale khas sim ho chu le thu ka thi tale thesis akizika thesis ya chu kum thuma thesis pen chu I compiler thesis hoi taka izo theilo le exam ki pe theilo na lai ma thesis I bol sung chu I duty va bol to le kha sim di to thesis ho chu ma basic di hun to un ki bichil ma jeng chu ti chu one can imagine ma ti chu bang to gola je to gola haksa gim theina ki to kem ti chu gen le phalo lam ai ma je chu thesis chule a material ho chule mun khatale ki mulo Delhi lam Bangalore lam koilam lam ai ki thot na lai state national library lam akule ba kila and then from Google's velale ma bangem koi takte ma kha source kila chun so many theses that were published long time so many years back na 10-20 years back ole jo khale kien hom bek na lai ma je chun a training so chu MD ki ti chu yung bol ki na ti chu we gained confidence ma MD yung zole MS DNB yung zole chu confidence ka ki gain ma jeng ei le khan le independently dam lo te le kien in tin operation hole hung ki bowling tin ahin la zia ding kha le khai sim kha voluminous ai chun le khai sim kha tam pi dak hen ngai ma chun je chu chu le lo je practical duty ti well in elai ma presentation ho bang tam pi kong bola PowerPoint presentation hoile tam in terms of 10-20 lam ki ball je presentation ading a chu preparation chu at least 1 month bang kilantin ki ji khantin presentation ki ball din je chu I oiza pute za tak ti mai leng mo head of department then vice head of department I role all the professors SC professor te mai kha ba ki present din amount cross questioning a ball na lai mo je ta chu I gen thelo le je chu internal assessment hu ki tin chun duty chu mizo sen head na PG zo sile surgery bangle ha ka di tun ortho hole ha ka di ma jo cho hak di be ka he anesthesiology ho chule zinc zanaki mulo le duty zinc ka le dak soble ball ki di so at times surgeon tele hintin nithum bangki mulo ai maya aki zama ma eto nithum kha deprive of sleep jetia ka makeup na ding kha
im zan khat bang khoi ta rei mul lo le ti chu ki fresh lo ti chu bang hem zin kit vela na sep di kha gen thiu ma ti ho vela he anh đi khóc mày ai lệ anesthesiology hi doctor line chum ai mò ji te to a heavy dan a demanding dan he a kibang thoin he ai lo le ama hi a chum hima a hak sabik dewin he changna ji lai ten ji line hung zui thei bang taleo bangola ji line beb le lo adang te le amao zo thei ding hun ting he thei ningun a demanding doctor line dang chum specialized na le chum thea mo ji go le chu bangla recommend him ai lo le bangol ngai dan it differs from subject to subject ma ile ka subject chu hak sai le ka ti thei dik po ma aji chu subject zo se hi hak sa chi ta hi ti mai ti ma ayin la aji chu mi ti mai le mi dam thei na ma mi dam thei na ding to mi na to mi hin na to ki involve ai je ka kha thil zo se kha het hoi te na ngai ma zia ding a chu kum thum chu le hung tom thim na lai je nga hian be chun MBBS tun bang zilai khatin MBBS hung la ta le ma ama chun undergraduate a hi lai kha MBBS undergraduate hin ten ma je hi lai kha atui na pen ta khala le ye chu a hoi hi ti chu we cannot impose or force upon someone na ye to bangka to pursue a career ma ti chu je kha ama decision le din atui na kha ka subject chu je paramedical bangkhat le ti chu to clinical to paraclinical ki ti le min din to clinical ti chu all posting wards and the surgery gynecology to orthopedics devel ho hi ma alo ke wale chu hi thowa tun adanga teaching la male chi the ji chu ilung lu na hi tun physiology la matil heng ma teaching bol ngai medical college hole hum de ta ma pharmacology le anatomy le min tin forensic hole ma jo chu min tin ye chu ahak sa de ken lag lo di tina le de lo ile alung lu na zo le it really depends on ti chu je PG entrance exam result khan le buk ma mai jo amount na seat dikha na subject dikha hung elot hung pe di hiwa ma ai doctor lam alung lut je lai tam pi ding hiwa to he je lam kaya health to issue lam ma jite hin class 10 apat ti tai ti class 10 high school apat hin hung ki prepare dan dingo alung ge lo le align ding jigul chun pan hung la to leo jikul chuna mawa dinga hunglam jang to ding ti dan ngai dan khat advice ti mo science background chung hi te ding hi ti he sa he ji na pi chun le ba hem en he lo tam pi le he ding cha jilam kai chun bang tin naw bang te jilai te a dingin amawin le doctor hung jil ut ding hi taleng jigul chu pan kalak ding a ti the lingon thuwai tha thu mop thu gen ut gen big thing le ni dim tu zilai le khasim lai te ten hung zo te khan doctor zilu di le chu science subject chu alak compulsorily alak ngai tin je chun science subject cheng chu hi le biology chemistry physics ho ong lak ngai hi zo chun hoi dewa mangkhat hoi dewa ong zil ngai ong master ngai ma chun patakang zila amale alung thim ma make up their minds and then je kha lots of teacher je daga kha bangkhat apik ngai ma effort ho apik ngai hi je chun do hong ki exam ho hong class 12 hong pass in til ma chun pre medical entrance hong exam in ten je dong zu chun selection mo le MBBS chu hong zil thei di hi wa ma tun ke je tan chu in tin ke adinga extracurricular activities kala ne besides my je le khalam hi lo chu ma college ka kailai khan le ke kha
table tennis kana lung lut ma lung do le state champion le kala hi kha state table tennis champion kala hi kha chun school ka kailam ka school khan le basketball khan le team in kala panga ma hockey kha team in kala team ma hockey kha asot tolota ti chu bang pen ha ka recollect he po left wing hem kan hockey kha team takin kala ki player Lawrence school ka school khan ma chun sports lam pang chu kana ha lung lut khop mai hi bang kha athletics lam pang han kala ki pethawa sprinting ho marathon ho le kala ta ya ma chun lang khat lama chu jo chu in kala ki manat ho bang ho chu ma azole ko chum lam mi ta hen lam society lam chu a boarding vela ilo mum le ma ti lom lom khan chu zillai lam le portfolio bang mem ho ana kitu lo ma ai la ko chum chu finance secretary kala hi to zela before I joined my PG ma finance secretary women's finance secretary kala hi zini ji ki patcho ha ka bang khat kha ye ka pi tha ma finance secretary kala hi Dr. Lonley in again bola co-curricular activities chup ala ki mandan te hewa le khasim ko ma hi taksai sel na ding ala ngai khok dan he theu state level badminton table tennis champion ala hi ti tunin ken ne ka het na pa ka het pa ni na hi ngai sa khop ma ya ki pa khop ma ya le khasim ko games and sport lam hele taksai sel ning ball poi mo dan ama patin la ka house ko ma hockey team apang jin kala ni ma hockey le la ki hel so hockey ki hel phalo he ki pa khop ma ya ale I nu le palam tok sop na I gen u le nu le patien support hong bol na tu la mai chu pathin lung si na nangin nu le patie support zotan na tin pathin lung si na le pathin pu hoina la lo tin jikin jihun la ya nu le patien hong support dan la hong to sop dan la la thuma dan te jilai ten azil son thei dingo thu man tam tak gen ding nei din khong king cha gen pi lem na ne te nu le patien chu hoi takin nei le nei lo tin ma le kha simnalam ela ngai kok ma mau ke u nau pathum kha ki kha alin pen ka hi kanoi pa choi le assistant professor Chutanpur College history uma aneu pen choi le executive engineer electricity department hi changkha kanu kapa nge ka gen gola ji taka head clerk ka ala pang khama je khan le alloy ten doctor dang ten le azole ACMO ten le to ya doisak MS ten le thil bangkim chu school kaina ding expenditure chu I het sabe ko he ma school je lama simla lama e sol na bangu chu kanu khale jelai khan health visitor he ma ki pa kum takina ma kha jelai ding khan BA la zo chun nurse ong zo khan doisak na changin lady harding khan health educator na kha alamu ma khan sum le pai chu sen ma ama wa ding khan sacrifice ball ma zingo amau nek sik amau van asil achen sik kha e le kha sinu di khan tampi e la sen pi ko ma e chun je chau chu le hilowin pathin hoi hoi na zal kapale ko chu pal hi jinga e ga chun pathin hemmi tak ala hi ti mai ding pathin law le pathin za tak kha mo khale alo ma sapena bible la ki choka tu ile sinai po bible chu to gol ma chun kanule ti mai ding pathin lama ki pe ma hi ma chun to ti mai ding keu kha milim te ka hiwa ma bangi bakti tim milim ti chuma bangi ta thagau changmi ka hiwa ma je khan kanu khan le thagau changhi na doi sakma ma jinga ken le to school hoi tak tak kala kai theina khale kapan le ei to sota hi le thagau mi ka hi mun ji ka khan le je ka khale chang phai din ka king chai aje chu ka kai pi te kha je amau toi vak ki te le mo ni da je ta ki pat ka kai pi te khale apa te kha
DC หัวบางหิวมั้งที่ไม่ถึง DC หิวอ่ะตุนบางindustrialist หัวมั้งที่เวลาหิวอ่ะแต่จ้างตักกินดินอามาสุนนพสารสารเล่นนพสปุยตีนายมันก็เข็นขัดสุดเลยจู่หักสะทูหักสะตักเลยเราเลยมั้งที่วักมูทักจริงexam วักมูเทจริงดิ่งอะค่ะ MBBS หัวบางคันเลยพอที่ในเปียกเราเลยจู่บัตรพักเลยหิลาวอะไรหิจุนะจน state service ค่ะกงสมะกงปันตาจนกุมลีกุมว่าเวลกงเสร็จจอขัน post graduation ค่ะคนตุนนาโตจนลุงลุนนากงเนี่ยจีก็ขันมากงกีสิงสักไลขันบางขัดประเทศนี้เลยปันปีมาจุนเลยก็เห็นตาโกละก็ภาษาขันมาตัวสดมาที่จูencourage มาอินก็เฮจะค่ะอาจจะจูก็เลยข้าสิมไลเลยมันที่จูเลยข้าสิมตัก intensive studies อีบอลเราหน้าสดตามอามาขันโดยสักมาจะกินกระลุงลุนนายต่อจนทิ้งพม่ามันที่จูอินามาที่มีปีเดียดิ้งอะไรของพัดที่ข้าเฮ็ดจิขันมาเลยข้าก็สิมตักเลยมันสดพี่จุดเปียมาที่จูมุดวงตักเลยเลยมุดซบตักเลยไก่ทอมาที่จูpreparation ไล่busy preparation ไล่มาgreat encouragement to me จะกับภาษาเขาเลยcredit เขาเลยกับพิวมาไม่นูปานปังโคมมาพักไม่มันน่าจุดเปียมามุดซบเวลทัชอลเวลพาเลยมาแล้วเลยข้าซิมดีตินเลย remind สิกับมาเดี๋ยวจะเรียกกี่ปากมาจุงเลยมาปากทุกอย่างนี่ปัจจินปุยนาซาลบุเลปาเตเป่าจับนาจิกเตมาบางทีเดมันมิลิมาถ้าเราจังมีก็เลยหิวอ่ะจะกี่ปัดคันเลยปัจจินนี่ก็สอนเด็กดินก็กิ่งใจเด็กประมาณปัจจินมาปุยเรานะปัจจินมาปุยเราจนว่าน่ะตักสักทีละมั้งว่าสิมไก่ยิงเทเลยพวกexamปีจุเลยขัดหน้านี่หน้าบางมีจะจัดละก็มีทีมมั้งว่าหมูยิงเทดิ่งเลยไปยิงจะปุยปีเดียวบางจุเลยมั้งที่จูถ้าเรานี่ปุยปฏิเนปุยน่าจะละดิมั้งไอ้เด็กเขาลิมนาลำตอบนาลำไหนตัวแต่ดินจะใช้ดินอีจิลไลเตียดิ่งอ่ะทุบายทับนกอีละนี่เตดินเก่งจ้าเดี๋ยวจูนี่เรื่องปิกเฮดิมจิลไลเตียดิ่งอ่ะมั้งจิลไลเตียดิ่งอ่ะตัวนี้เกี่ยวลิมนาคิปัดสุเลตัมปิตักจูเฮ็ดอินุมตันดินเฮ็ดที่เลยตันดินไอ้ละก็ว่าแกนนุ่มจูฮีเลยบังกิมไลค่ะ never give in คิดจูบังกิมฮีเลยคิด discourage เราดิว่าอีตุกนาค่ะจีเท่งพิเศษดิที่จูกิมองไงเสียเราดิอินูเลปานจบเทด้านนั้นนะคะจะขันจีโตเซละมาเลขายสิบนาทีตุกนาทีค่ะโมสูบทามหามดิเลน่าเสพติน between นะมาบางแม่เสพตินดินกี่ฮีก็สกุลเขาก็มอโต้จูเดียวจน Google บอลเดียวจน Learn School สนามจน never give in กี่เดียฮีที่ค่ะลักกี้ที่จูมาบ่าวบาง explain ดีเดมที่จูบาง give up ไปเรา give ที่ไหนจ้ะจะค่ะด็อกเตอร์บางเขาเกี่ยวจูตัวใน interview ด็อกเตอร์เคซีก็เขามาด็อกเตอร์ไลน์เขาคิดโดยสักเท่าที่เห็นเด่นมาหน่อยเลยอากูช่วยเลยจะจูหงตัวจูนุ่งหงจีเซลดิมาจุงนุ่งหงดิเดียหิวเห็นตุนหัวลอยยุงกิจอลตะก็เห็นมานายเสพจอลเลยเมาค่ะจีเทงตูที่จุมานุ่งหงเสียมตัวเซลที่จีคันเลขาเตะเขาเลยสิมหอยเดียวสิมาตุนจูexam นายเลยตั้มปีมอกสิมเวกดีเหรอที่จูกี่เหกกอลเวกเทียเห็นมั้งquestion banks เขาบังคับดิเลยมั้ง question banks in the library จอดงจูเดียวเขาเล่นมิน question a ball ดิตั้งปี subject จ้าจูว่าสิมก็เลยเห็น revise นั่นดิโตจานะจูเล็กกี่บอลจูเกจานกับจานเนี่ยเล็กกี่ revise เราตลอดดิexam จูนี่ทุ่มเวลเอาตักเลยมั้งที่50สิมดิตลอดมั้งเห็นหัวค่ะที่ recapitulate ง่ายจูหิตาที่จูค่ะ very important ที่จูขัดไปทั่วค่ะจริง exam ที่ใกล้ๆเดียเฮ็ดกูทำดีตลอดมั้งเฮ็ดสักเดียค่ะrecapitulate ball ดีตา
question banks a role i senior te ho khale dot zel zel chu poi mo ka sa mo chun pathin kha apota bol jing di je khale poi mo ka sai inu le pa kha za di mo ei chung om te za di inu chun mi happy na le nei di chun pathin ha law di chun elotina din ka king chapen ole doctor lon le ki pa kho maya ma ba na I gam le na ma dinga mi man tam ta khung hi to ding le la na sem na la ma lo tin na le sung ta hen lang la cha le naw te chung hi ta hen lang bang ki ma lo tin na le bang pha na hung chang to wa lama lamjang ta ka hung chi to zel ding en doi sang na sang tak to chung ki pa thu sakin zilai te thasang ki ne chi pai ki pak ma mai